Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang lelaki solih dari Khurasan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Bila kamu datang ke Hamdan, tolong sampaikan salamku kepada Abu Fadal Al-Qumani." Laki-laki tersebut bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena setiap hari ia membaca 100 kali atau lebih. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad. Jazallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahluhu." Di amalan agar mendapatkan titipan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca 100 kali setiap hari atau lebih. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad. Jazallahu Muhammadan anna ma huwa ahluhu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.